ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belran News one vha tshi kha ḓi a vhalelwa nga Ropiwa Tshikovhele. Vhorasaintsi u bva kha ḽa Japan vha ri vho wana uri muri wa onishibari u nga shumisiwa u lwa na tshitzhili tsha HIV. Vha ri muri wa onishibari wo pfuma diterpenoid, kilasi dza mbumbano dzine dzi na mushumo u fanaho u thivhela cancer. Tsedzuluso yo gandisiwa kha Journal ya Phytochemistry. Kha tsedzuluso ntswa ya anḓadzwaho kha Journal ya Quaternary Science Reviews, vhasedzulusi vha ri vha na vhuṱanzi vho fushaho malugana u ṱavhiwa muri wa olive. Vha ri muri wa olive wo thoma u ṱavhiwa nga vhathu vha dzulaho vhukovhela ha Asia na devhula ha Afrika miṅwahani ya zwigidi zwa sumbe yo fhelaho. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Vha si hangwe u dovha hafhu bvela phanḓa na u tevhelela kha zwileludzi zwo yaho nga u fhambana u tou fana na musi arali hu na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela. Vha ri founela kha nomboro dzi tevhelaho dzine dza vha dza 083 861 2263 kana ro dalela kha Spotify, X, Twitter khathihi na kha YouTube channel. Maṅwe mafhungo ndi ane ra ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Wangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.